Dumelang Thobela re a lotšha le letšatšing la lekgono le la bohlano nna ke sa le Mankoko baby go taba ya ka le Mankoko baby mo e leng gore ka nnete re nyaka go kwa gore ka bela gore ke taba ya mang e re sereng letšatšing la lekgono monno ke sekgware sa polelo ke motho e leng gore a ka bolela le wena a dira gore mogopolo wa gago e leng gore o bo o šwalalantše ke tše dingwe o boele sekeng monno e leng gore a re bona le nna ke gotse ke ithuša ka letolo le go tswelela pele e leng gore le be le itlhakela ka yona nako eo gomme ke ragaragile modimampe ya mo ge ke lebelela morago mo ke tswang ke iputša gore ka bela gore ke nna na ya bela gore motho o ke bolelang ka ena ke mang ge ke sa bolele ka botimoše wa gapetša go tswa gona ke kua ga Mašešane Sebora Moses ka sebele Moses how are you Botimoše dumela a re dumediše sesi Mankoko dumediše le bathekgi le barati le ba batheeleditše Thobela FM ka bophara nna ke nna Moše ke nna Masetla Itshelela sekhabana sa Matebele setlogolo sa ditau se bodiša dišiba sa tlala malele setlogolo sa bokgaokgao monyana bo motsobe motho ba Maribiši ke ra nna le jaaka nna ke tau ye kgolo ya thaba ya sebata sa Mateleng ya betha mokgoši diphoofolong di a wela ka magorong ba re a ge e kwa mokgoši a se wa mehleng a re kwe sebiletša re tlile mo go tlo fana le lena le bathekgi le barati ka moka le bao ba lešala morago tša bophelo ba rena ke tlhompha lene a re nna re se ka itheta re bile letšatši le lengwe re tlhompe lena ditau ka baka la gore re thabela go ba le lena tlha letšatšing la lekgono a re nape re lebelele gore ka bele gore botimoše o e lengwe rena re a tseba re o tswa ga Mašešane Sebora ka mola Sebora re a tseba gore lapa le la e leng gore gona bele ra le bona gore ke la mabaibai ga se ka mokgo lebeng le le ka gona ge le go la botimoše o ipoditše gore nna nka no ba ke gotse ka gare ga botlhaki fela nka se felele ka gare ga botlhaki go be go le bjang go leng ga gago a re thome ka go leboga bogolo ba Modimo re lebelele mangwalo a makgetho a ngwadileng go Jeremia wa pele kgaolo ya bohlano ya gore Modimo o ntsebile ke sa le ka popelong ya bomma gore leeto la ka leo ba jwang so e re medu ya ka a se moedi wa ka go itukišetša ka fase ga go phela ka morero wa Modimo ke gona go tlomphang leeto la ka le lebeileng ke Modimo tšohle ka moka tšea ba di dirile e be e le gona go katiša mogopolo le tsela ba re motho wa go phetha morero wa Modimo o boya lefelo le lapeng leo le nyatšegago gore a tle a kry-e bogolo le maatla a Modimo go tlo phetha morero wa gage wow Botimoše wa kgona bjang gore o tšwa gona lapeng le la nna ke le tsebang le e leng gore ka nnete o gotse ka bosehlana gona bjale ya ba le wana ebile o phadimang ebile o phadimiša le maphelo a bana ba bangwe tšeo ka moka o di kgonne bjang go o tšwela pele leetong la gago la go gola a ke leboge batswadi ke leboge le bona ba bangwe ba batswadi ba feteletšeng ka re di-foster parents le go ba ngwana kore ka gae go gola ka lapeng tlhaloganyo ya ka e be le tlhaloganyo ya lephefo gore nna go hlake nna go hlaka batswadi ba ka ke na le bokamoso so tše di be di tsene ka mo tlhaloganyo ya ka e be ke sa šitiše ke tše ke di bonang ka mahlo e ka batša gore mamotla re ka robala re leng re ka robala re sa jaeng mare ke leboge tlhatlo ya batswadi ba ka bokoko bo malome a moya bona go robala ka khutšo le ba bang kgodišitšeng bo mma le papa Mašao moya bona go robala ka khutšo le bekeng ya go feta e be ke bja mme mongwe mma Mašao le yena o rapile karolo ka ga ntlhokometše go tswa go morena Mašao le mma Mašao ba le ke ba boletšeng ka kerekeng mamotla ke le monna wa Lutheran Church Prayer Men's League so di kgodišetšo ka lapeng le bona bathekgi ba le go tla go phela le bona go e tšwa sekolong o ile go mpha mogopolo wa gore ge ke ba bona ke bona bo botse fela ka re okay mamotla ke a tlhaka ke apere diaparo tše ka ba le gore di kgeegile ba di bitša di-robot ge ke feta ba re ke nna ba mphile nickname ya panya-panya ke sepela ka sa morago Modimo ba nkutile ka fase ga morero wa batho ba gore ga a tlo tšweletša bogolo ba gage then re tsebe gore o ka no nyatša motho mmona mara bogolo motho o godiša ke Modimo so go batho ka moka le seke la latlhela toulo la re nna nkane ke e bjale ke ka moo inthutileng go ikokobetša le go se nyatše motho ka gore ke tseba ka nna gore motho ma bang gona medu ya gage a se mmedi wa gage a se mo a feletšeng gona bokamoso ba gage bo sa le gona ka mantša mang Botimoše wena mohlalo mo kaone gore bohlaki ba ka gešo a se bokamoso ba ka re tseba gore ka gare ga maemo o fetile mo go ona mošomo wa šoma gona bele ebile o šetse o kgonne go fofela ke kwa ntle mo e leng gore batho ba iputša gore ke ene mošo ene o la re mo tsebang o mosetlhana ke ene ba reng o kae gona bjale re botša gore go tlile bjang go leetong la gago la bophelo o ikhwetse o kgone go namela sefofane ebile e ba wena
o yang ka mošamawatle go be go diragalang bophelong ba gago nakong eo? E thomile gona mola bobjaneng o le ngwana o e le gore o dira diphoso jwale ka bana ba bangwe mara ntho e kgolo e kgathileng tema go kgalwa wa theeletšwa Yeah. go na le polelo nngwe e re go retwa ke mašilo go phala ke go solwa ke batlhalefi. So a o be motho wa gore o dira dilo tša go tswa tseleng o kgatlha batho ba e le gore bokamoso ba gago ga bo tlo sepela gabotse. So le nna ke be ke le ngwana go seleka ngwana mo le mo bjaneng wa seleka Yeah. mara ba re ba go butša le majwala nkile ra ithuta gona kua re sa dia bo bona mphato wa standard 8 sa kgale ba re ke grade 10 mara ba mpeya fase ga tee from gona moo ka latlha ka lebelela dibuka tšaka ka re ke na le ngwage 20 ka ngwala mo fase mo tseleng mo mabung ka re ke na le bokamoso ge ke fetša ka ba ka itšea senepe ka se beya senepe seo ke se ke sepelang le sona metlha e megolo le e nnyane ke ya go rotloetša bana ba borena ka sekolong ke bereka ka maatla ge ke boya sekolong ka gae ge ba šotile gore ke tle ke tsebe batswadi ba ke ba boletšeng ba ga Mashau ge ke boya sekolong ba na le lebenkele re thuša kua lebenkeleng gore re kgone go tlatša ba ka gae mo ba šotileng ka tšhelete go ja sekolong go fitlhelela ile ena papa Mashau le mama Mashau ba ithobaletšeng moya bona e robala ka khutšo ba nna wena mošimane ge ntse o itla mo e tswa sekolong nna ka sekolong o šoma jwana ba kry-a le gore ke ngwana o ikokobetša ke šoma gabotse be ke no wela mo go top 3 gona kua sekolong ba ka gore be le motho o mogolo wa kereke ba nkiša kerekeng ya Luthere ka tsena kereke le bona ka kolobetšwa and mamotlha ke gona ka moo ke golela ka kerekeng ya Luthere ka taba ya bona nka se fetse go ba leboga modimo ba beile le ba lapa laka mo morerong wa go tlo nkgodiša gore ke tswelele ka sekolong ke tswa gona mo maemeng a pele go ya go ya boraro go fitlhelela ebile ke kry-a bursary ya Evangelical Lutheran Church of South Africa ka re ge ke thoma ka kua university ke phasitše matric re sa tswa mola dikuranteng yena o la lapa le lesetlana lebitso la rena le be le ngwadilwe kua bogolo ba modimo bo bonagala ge ke ya ka university a se ke fitlhe ke di kwa ke ile ke šetše ke monagano ba o kwetlišitše bagolo ba ka e le wa lephefo ke ikokobetša le gona kua ke tsena kereke ba mpitša Mokgalabe ke sa le ke tswa number 1 go thoma ge ke thoma degree honors ke phadile sekolo ka moka ka tla le di-awards ka moka best student merit award in the faculty of natural science ke ithutela analytical chemistry ka ba ka kry-a chancellors awards best overall completing student ba mfa le dikete tše 25,000 party ya ka ya graduation from dikgogo tše pedi tša bokoko le batho ba ka ba tlhakantšhitše tše dingwe le ba Mr. Mashau ya ba party e nngwe e kgolo go retwa bogolo ba modimo from mola botlhaking ba nkiša lefaseng le ne ba mpeetše lona le nna ke sa le tsebeng ka go le mamotlha ke ikokobetša gore a ke nyake gore ke nna ke kgonneng ke kgontšhitše ke bogolo ba modimo nnape re bolele ka dinaga tše e leng gore o ile wa kgona go di etela gore gona o etetše kae le kae le kae e le ge go o išwa ke eng fao? Ke etetse dinaga tše dintšhi go bereka ka maatla ge ke šoma mošomo ka mathomo ke thomile sebanye Lonmin Platinum e ba e bitšang sebanye ile gona ke tsena TUT ke thomile ka Lutheran Church bursary e mpateletše fela for first 6 months ka kry-a di-scholarship sa United Nations sa Germany ka ge ke be ke iteka ke phala sekolo ka moka ya ba gore ge ke fetša go ngwala tlhatlhoba ka mafelelo senamela e be se nkemetše sa go nkiša Lonmin Platinum ke a maketa ba ntiša ntola ba e bitšang vocational training gore go feditše di-technicon or University of Technology a re go kwetlišetša tša mešomo ge ke fitlha gona ka kua ka fitlha ka bereka ka thata ke bereka di-overtime ge go e ne le ntwe ba go nyakagang dinyakišišo di-research e be ke le motho e le gore ke gona batho ba rata go tšhaiša nna ba ntshega ba gore ke robala mmerekong kganthe gona mo modimo gape o sa ntše a godiša yona morero o thomileng and then Lonmin ba nkiša dinageng tša kantle ba nkotišetša go ba continuous improvement specialist ke yona e tswetšeng ela ya high performance ke gopola nako ela COVID thomang ke ile ka bolela le lena ka le station sa lena ka phethagatšo ya maemo a godimo ke tsamaile dinaga tše dintšhi bo Fora bo Germany bo United States Austria ba nkwetlišetša go ba strategies and international business coach yeo ke leng yona ke thuša batho
re bereka ka mogopolo ge motho a ya mošomong gore a tla kgone go ba le kgatelopele mošomong mogopolo wa gage o swantšhe go ba o le seemong se se botse dilo tše a di naganang ka gore re thoma pele ka go kry-a dilo ka pelo go seno pelo e tšea dilo e diša kae ka mo tlhogong tlhogo namile ya botša matsogo gore a dieng so go tshwana le mo kgoleng ka e bušetša gore dilo tše o phelang ka tšona letšatši le letšatši di tsena ka mo tlhogong ya gago and then di tlo feleletša di bontšha mošomo ka matsogo and then le ge ke kgala batho gore ge re godiša bana re se ka ba godišetša ka fase ga mona le lesebo ka gore re thoma ka go bodiša dipelo tša bona di o bodiša ditlhogo le matsogo wa tla wa re ke ngwana go tša a sa kgone go phomelela wa nyaka baloi ka gore ge go ba le ntšhitiša gona go phela go ena le seo re se bitšang moloi le ge ke sa tsebe gore moloi ke eng e ra go reng so ke tšona tše dikgolo gore what you conceive through the heart it registers in your head and then it tells your hands what to do so a re beng le dipelo tše di botse re tle re kgone gore modimo a godiše morero wa gage ka ditiro tša rena so go bereka ka thata ke gona go tišitše gore ke tsebe dinaga tše mahala ntong le ngwe ge ke ya Lonmin ke išitšwe moo ka kotiša ke ya bo Afrox ke bereka bjale ka continuous improvement coach ke kgonne go išwiwa gona moo ge ke bereka bo BHP Billiton ke kgonne go išwiwa bo Melbourne ke kgonne go išwiwa bo New York ke gore ya modimo ga botse ka ro ka re o dirile dilo tše ka moka o šoma bjalo ka eng gona bjale mo high performance specialist continuous improvement wenana okay nna ke ipotšiša gore ka gare ga dinaga tšeo di sepetšeng ka moka ge o bo dira tšo beng o di dira ge o bo bapetša ye nngwe ya dinaga tšeo ba dinaga tšeo ka moka le Afrika Borwa o ka re phapano ye kgolo ke eng e leng gore ka ithuta yona rena ka mogae alright ke rile ge ke le kua German le America ke sepela diplante tšeo ba šomang go tšona ka bona maikemišetšo gore ka kua ka bo ira bošupa bošego batho ba ka diofisine batho botše dithai ba šoma ba tsinketše ke rile tšatši yongwe ka baka lewa ke dihlone ka ira bohlano ke nyaka gore ke tšhaiše and then ge ke bona batho ba ka moka jale go ba tsentšitše ditlhogo ba re kodimela gona le humo le tswang kgausi ke gona go bereko ya nthuša go fetola mogopolo wa ka le tlhaloganyo gore ge o ile dinageng tše dingwe o ya go ithuta batho go ba šomiwa ene le nna ntowe ile ya nkgopotša kgale ge ne ke bala ne ke tsoga ka ira ya boraro ya bobedi gare ga mpa ya masa setse ya phane e le gore bona ba ngwana Mashao wa bopapa ba robetšeng le bomma bona a ntsoša ke dula le yena tšatši yongwe go tonya ntiela tee le kofi a re aga o dile o nyaka go tsoga o bala tsoga o itukiše ene tsela yewe ya nthuša kudu-kudu gore malekitšhara ga e tla sekolong ke be ke kgona go berekišana le bona ge re dira dipalo gale ne re bereka in a classroom exercise ne ke kgona go lega ke tlile lata ke fihle ke ba botse go no palo le ka se kgone stepe sa boraro le šaeditše mola le mola le mola so ne ba mpitša moving encyclopedia ke ba fa memorandum yes so ke ka yona moving encyclopedia I don't know o botswa ke nna ke dima go kwa gore ka gare ga leeto le lo tlhalositšeng go tloga mola bonyaneng ba gago fitlha gona bjale o ne kwa gore ke modimo ga se dilo tše e leng gore bo ka di dira wena ka noši kgwerano ya gago segware sa gago le modimo ke sa mohutamang segware sa ka le modimo se tloga bona kua morago ge ke thoma ke gata mo fase ba re footprint in the mud ke ngwala gore nna ke goletše fo katlego go tšo phetha re rwa modimo ene le lona lebitšo le laka go lešala morago ba re moše ka seheberi ba re moše o ntšhitšwe metsing o tla morata or o tla motlhoya go ineela a se seo se ka yang semelo sa gage ke monna wa lelapa wa go rata go thuša batho a devoted family man so le semelo se we bitšo lebe ke seromo le yona ya bereka gore ge ba go fa mabitšwa and then a watla mo tseleng wa kry-a badiši ba go thuša tsela ya modimo go phethagatša morero wa gago ba beile ke yena nna ne ke sa tsebe gore ke tla feleletša ke lelapeng la ga Mashao le maloko le metswalle ba go tshwara bjale ka ngwana bona ba sa go tlaiše mara batho ba fela ba bolela dipolelo tša gore ba go tlaiša ba go šomiša until morero wa modimo o utile ka fase ga badiša ba gore a tla tšweletše bogolo ba gage mo bophelong ba gagwe a ke fetše go ba leboga and le nako ngwe ge ke bolela ka bona ke ba emotional mara na ke šetše ke gola gore ke a thaba leeto le ya mphileng lona ka gore le bona ba rile ba sa phela
ka kgona go ba patela ka sefoka sela ke se tšereng gore ngwane o be re mo godiša a re theeletša go e ba le dintšhitiša mamotlhašo o atlegile. And-e le nna ke sona se se nthutileng from go tswa go bona gore ke tšweletše leeto le la go fa ka gore ke ka go fa gore o tlo o humane. So ke tsona ke go fega. Yes. Okay. A re nape re bolele le bana ba e leng gore ba latlhetše toulo. Go tumoša bana ba bangwe ba gola ba tlaišega ba gola ba sena selo a iputša gore ke a kae ka bophelo. Botlhoko ba gore ke sekolong ke eng ka baka la gore a gone wa tla nlefelelang se a napana ba maoto a dula ngwaga wa thoma wa fela ngwaga o mongwe wa thoma wa fela ge re re phaphara ngwane lo tsene ka gare ga diokobatši. A re thome ka gore go tsošwa ye e itekago. Okay. Le rena gore re tle re thušwe e be re iteka re theeletša re kgona go galwa. O ka ba le batho ba ile gore ba sepetse tsela ene le nna ge ke le kua gae mo ke bang gona ka metlha le matšatši ke sepela ke bolela ka yona temana ye gore ke lefaseng lefe ene le ge ke ye gae ga ke kgethe sekolo gore ke tsene sekolo se ke kgona go ya sekolong se sengwe le se sengwe ke rotloetše bana ba gore mo o thomang gona ga se pheletšo ya gago. Dikgopolo tše o di lokelang ka mo tlhaloganyong ya gago. Tlhaloganyong ya gago ye ke yona engine e le gore e tshwere morero wa modimo ka moka go ka e tsentšha dilo tše tša go ineela tša go latlhela botoulo go tlo ba bjale ka gore o ba seo o bolelang ka sona o ba seo o šikago le sona o ba seo o phelang ka fase ga le gae lenkole ge ke thoma mo go itlhalosa gore a re tlogeleng go bolela dipolelo tša maseboleng di tsena mo baneng ba di a ba šitiša ditlhaloganyo tše di a thoma go tekateka ngwana a thoma go fetša gore no se ga se a ntokela mara ga iteka o tla kry-a botimošo ba bantšhi ba modimo a tamile a ba bjala mo bophelong gore ba tle ba kaonafatše maphelo a bona. Botimošo nna ke tseba ka kua gae mo le leng gore ke a tseba gore wena o rata garden ka pelo ka moka o rata moleng matšoba o rata bobotse bja tlhago wa ithata wa rata go tlhweka ge re o bona o apere o tshwanela gona ka mokgwa o itiretšo ba gona le bo mogadibo ka kwa gae. No a kere go swantše gore mo o bona monna ka gae o godiša ke bo mogadibo gore a tle tsela ya gage re ka no ba le mešomo mara o buša ka gae mogadibo ke ena mo re tla dia jwale ra beela jwale o ka se kgone o ye teng tsela ye e boima ebile e thata re ka feletša e le gore re phela maphelo a gona kua mebileng a go se robale re rala re iketla go feta tekano mara go ena le la bobedi o fela lebelela sešupanako a re kganteng le boane nna batho bao ke bona le gore tsela ya rena ba e betla gore re tsebe gore le ka gae ba gona le bana ba gona tle re kgone go ba godiša ka maikarabelo ene ge re ile go tša go ithabiša go na le nako le motsotso wa gona go fitlha nako e itšene o boela ka gae ene ge ke ya go ithabiša matšatši a mamotlha re go eletša gore a ke sepele ka sefatanaga sa ka gore ke se ka tla ka dia dikotsi re berekiša difatanaga tše ka ba bo Bolt Uber šetše o tšwele kotsing a o tlo tsena kotsing and then insurance ya gana go covera koloi ba re o bo o nwele madida dilo tše di so ke dilonyana tše re phelang ka tšona ke tseba gore ke ya go ithabiša nka ba le mogwera wa ka o e le gore a kgone go ithabiša ge nna ke ithabiša ena o tla tla o tlela ra ba le leeto le le phepileng. So dilo tše dingwe tše swantše re thome go di lebelela. Mogala o le bolelang ka ona o re tshwanetse o tsene ba re o sa bolokegile goba a le boe ke nako ile ba bantši ba re ke ona mogala o e leng gore o tsoša diphapano tša ka malapeng o tla tsena mogala ba re papa go momangwe o sa bolokegile re se ka ntira ngwana ke tseba mo ke ileng ke tla boana pele ge re fitlha ka gae ke tshele ke dintwa nko bolele le banna ka wena gore go bolokegile ga ka kang gore ka gae ba fele ba hlokomela goba ba tlhola gore o sa bolokegile na. Ka gae ge ba letšitše mogala o seke wa ba roga mo pele ga bagwera ba gago wa re ke tseba tsela o bolela le bona šuta o bolele le bona gore mmago lena ke le kwele ke tlatla ke etla so dilo tše re di diang mo pele ga banna ba bangwe re tia ke tšona tše di diang gore re be le toxic masculinity gore rena re ba ganka ra tseba tsela a re nyake go botswa and then go se nyake go botswa le go boledišana ke tšona tše di tlholang phapano gore ka mokgwa modimo a betlileng bophelo ba monna le mosadi re tshwanetse go swarišana e se ka ba ke gore ke nna ka matleng a ka godimo ke yona ntho e le gore e fela e le gore e riša tseleng e seng bonolo ene ge basadi ba re botša ba re fenya ka polelo rena re nyaka go ba fenya ka maatla ke gona mo jwale go bane le mathata di-GBV di-mental health ka gore ge re ntše re tšwa
re nyenyefatša basadi Aha. and then ge šetše o ntše le bagwera ba gago nyenyefatše mosadi go tlo ba bothata gore ga founa gore o arabe mogala gage kare ka mola ba tseba o mo nyenyefaditše so o tlo ba le bothata go a tshwana le mošomong ge o šoma o se ka berekiša maseboleng ba tere ba go fa sebaka sa gore o bua moetapele o tlo palela ke go etapele batho ba le o se ba le bona ka gore ba go tšeela fase a batle go thieletša so le gona ka mo bophelong re thoma gona mo ka tša bophelo ra kgona re ya mošomong ge re tšwa mošomong re boela kae ka gae tše gore di ema mošomong re di bušetša kae ka gae moya o ba re fang ona ka gae re uša kae mošomong so a re di magae a rena e be lefelo le le gore khutšo e thoma gona go nna ke motho wa gore ke tsoge ka madimadima bofo ke no tšwela ka montle ke betha ke phefa gore modimo ke a leboga ke a phela ke phitše ke tsogile positive self warm up talk e channela mind wa ka gore mindset wa ka gore letšatši a ke leboge go bona letšatši le ba bangwe re a lwala a se re kgone go bona letšatši re tsene ka dipetlele ba bangwe ba boya ba bangwe modimo ke tsela gore a ba khutšiše so dilo tšeo re swantše gore di re rute go betla tseleng re swantše re phedišane ka gona le batho ka gore o e teng o ka se iphetše motho kwa modimo ge nke wa bathong ke re fedile bodimoše lerato la gago la matšoba le tšwa kae le tšwa mo tlhagong gape la iša godimo ke mola ke phetšeng gona ga papa Mashao ne re jwala mehuta e ka di-garden kore ne re thoma ka go jwala dimela bo di-beetroot dipinatšhe di-cabbage go tsena ka garden ya bona maloba le ka mehuta-huta so enambe go golela o bona dilo tše di botse ntho le ke e bolela gore tše o phelang ka tšona ka metlha o tla o e ba tšona moya o hemang ka metlha o tla e ona o ntšhetšang ka ntle go batho ba bangwe ke tšona dilo tše di mphileng lerato ke di bona ka mahlo ga papa Mashao le mamotlha garden ya gona ba šetšeng barwedi ba santse ba e tshwere gona ka mokgona so ke ntho e mphileng gore selo modiro ke sona semelo sa ka sa lerato and le lebitso la ka moše ke motho wa tlhago wa godiša morero wa modimo so ke phela mo tlhago e bang gona ge re feleletše a re feleletše ka molaetša o e leng gore ka kakaretšo kwa batho ba e leng gore ba inyatša batho ba ba itlhobogileng batho ba ba lahletšeng tolo o ka reng go bona e le ge re tswalela poledišano ya rena ge re tswalela poledišano go batho ka moka go na le ke rile ka 2019 ka dibatsela ka di-26 ke dile Thanksgiving moiša wa ka o ke mmeile mma Mashao be ke ya go feta moya bona gore bala ka khutšo ba dile ba ile lefaseng la Italy la Mantareana ba mpoela le thapelo ya St. Francis of Assisi yona e re modimo e re ke be sedirišwa sa gago sa khutšo mo go nang le letlhoya o nthute ke bea le lerato mo go nang le boinyatšo go be le kholofelo mo go nang le leswise go be le lesedi ke tsebe go kwešiša gore ke kwešiše jwale ka kakaretšo e ra gore o swantse o inyake o tsebe gore o mang o ka tseba gore o mang o tlo phela le batho a o tlo hwetša o tsena dikhuetšong tše le gore di iša bophelo ba go morago wa feleletša o tsene ka re ga diokobatšo tše pelo tlhogo le matsogo dilo tšeo di thieletšang ka metlha bagwera ba o šikang le bona le ka gae ke bolele le bagolo ba rena a re boleleng dilo tše di botse ka re bana ba batle ba kgone go hema moya mo botse ba re ge ba tletšwa ba tšwela ka ntle ba kgone go ba e le gore ditlhalogano tše tša bona di tlhapile ba kgona go lebelelana le bophelo ba bona ba botšiše dipotšišo gore nna ke bona ke kgona lefapa le mamotlha go na le mokgwa wa diteko wa ba kry career guidance a tsebe gore maatla a gage o mošomong wa matsogo o mošomong wa gore a ka tšea lefapa le lefeng a gona motho e le gore kwa lefela Jeremiah 1:5 e re le ka dipopelong tša batswadi ba rena ka moka modimo o ba šetše a tsebile morero wa rena mare ya ba mo re phelang gona gore o tla tšwelela morero ore o tla hwa and sometimes ka nako tše dingwe ge motho yo mogolo Sathane ge o tlo šogofatšwa o tlo ba le dintšhitiša tše dintši le nna ke le bjale ke leboga badiši ba ka ba kereke ne ke fela nakong ke sa ikerekeng gore ke tle ke be mo ke bang gona prayer men's league badiši ba ke ba badileng mama Mashao le Mr. Rakgolo moya bona gore ba le ka khutšo ba ntletše ka gae ba re ngwanaka ga o sa tla kerekeng so a gona motho e le gore tsela ya gage e no ba thwi ya teka mara thekgo yela ge ba mpha yona ke a thieletša ke kgona go amogela tsela gone bjale ke boetše tseleng and di ntšhitiša tše dingwe di sa le gona mara ka pelo yaka ge ke tsena kereke ke pelo a se moyagolo ge ke ya moyagong ke ya go ba le bana ba modimo
re tšweletša bogolo ke ile ithuta go bona ke re mola re berekileng ka thata metsi a re yang go anwa moya o re yang go tšea re o tšea kae kerekeng ke lefele le gore ke a re fila after doing high performance work. So ngwanešo mmawaka o se ka latlhela toulo bogolo ba modimo go motho o a nyatšegago malapa le mafelo a nyatšegago a utile bogolo ba modimo o tlo tšwa bodiding wa ya morerong wa gage ke nna seo nna ke nna ka sekgowa ba tla e bitsang living testimony ene re santse re tšwela pele. Okay, Wutmoshakane nena ke lebogile tlhotlholetšo e leng gore o ifile o e leng gore o bogetše ebile o thileditše gona pele ka baka la gore ka wena batho ba tlo kgona go emelela ba ithinta marolo ba tšwela pele ka bophelo. Nnete ke gore o ka se tsebe monate wa khora o sa tsebe bohloko ba tlala. Nna ke mogosha ke malela godimo go buša sa go lele ye e leng gore re dire le kgono ke ya gore wena o emelele o tsebe mo yang gona ka baka la gore bokamoso bjo ke bja gago go fitlhela re kopana gape la botlhanong le letlang ye ke taba ya ka le Mankoko baby re go lebogile tle Wutmoshe fitlhela nakong e tlang wa modimo a bellena re a leboga tata.